imaš topla krv, da misliš so i da sozdavaš so raka, pa da si nečije nešto. Silno svetnal den, drugar. Pa da si gi prodadeš krvta, muskulite i umot i da živeješ so životot na stokata. Da bideš milion bledi lica, istisnati šaki i da si mrtov predmet. Nadrealizam. Ovo je čisti nadrealizam. Najbolji naš pjesnik i najbolji čovjek među nama strada kao najveći grešnik, a nema nikoga da mu pomogne. Ostavio je sjajne rukopise u prozu. Sjajno piše prozu. Romane, filozofske eseje, novele. A tek poeziju. Pa to je, bre, europski socrealizam i nadrealizam u jedno. I zašto ispašta? Zbog provale i zaplijene neke agitovke iskre. Molim vas, neka mi netko objasni. A zašto se meni ovo događa, drugovi? Ja sam samo htio objaviti svoj časopis koji sam nazvao Kultura. A vidite što me je snašlo? Da skončam po zatvorskim ćelijama. Nema pravde. Definitivno. Provala krajem 1933. godine protiv svih komunista i takozvanih intelektualaca mora da bude brza, efikasna i nečujna. Bitno je da se u Južnoj Srbiji održava napeto stanje. Nakon nekoliko dana treba pokušati da se cela stvar zataji, a uhapšene internirati u logore. Istaknute komuniste kao Kostu Solevića i Stevana Galogažu transportovati i suditi im u Zagrebu. Šta je sad, Dželat? Mi smo svoje odradili. Beograd je svoje rekao u ovoj depeši. Ko nam garantuje da će ih sigurno osuditi? Niko. I ja pizdim zbog toga. Ali pritisak je s polja. Evropa se buni. Evo, organizuju se u Parizu, u Londonu. Stigla i peticija. Roman Roland, Henri Barbis. Cela crvena pomoć se potpisala. A da ne govorimo o Kominterni. Pošto Rusi mogu da nas pojedu za doručak. Zato slušajte političare. Oni najbolje znaju šta treba učiniti i kako treba postupiti. Pritisak je internacionalan, a naša zemlja nije u stanju da se zavadi sa svima. Šta da radimo, šefe? Nemamo baš nekog izbora. Ništa posebno. Evo ti sa svojima zajedno sa Dželatom i šefom kao prvo organizujte njihov dolazak na stanici. Neka ih svi u Skoplju vide onako u okovima, prebijene, slomljene. A onda na voz, stroga pratnja, pravac Zagreb. Tamo će da bude i suđenje.
a umeđu vremenu raširite glas da je Kosta dosta toga priznao. Isto tako i onaj čudak iz Zagreba, Stevan Galogaš. Još nešto? Doći će im prijatelji da ih vide. Porodice, Kostini drugovi, komunisti koji su na slobodi. Možda studenti organizuju nešto i veće. Pa? Pa, gospod Mio, da ih bijemo ili da ih ne bijemo. Ja se ne razumem puno u politiku, ali da li je politički ispravno da udarimo malo one koji... Pa tuci, bre, čoveče, jeboti pas mater. Tuci i ubi ako treba. Jesi ti negde u depeši čuo da je zabranjeno tući? Nisi. I onda šta čekaš? Specijalno naređenje? Ajde, bre. Tuci svakog ko pokuša da razgovara s tom crvenom bagrom. Tuci i poništi dokaze za sobom. Kao što i ja to upravo činim. Čato, utre da doneseš pudra od ženati i da mu ги напудриш сите модрици и подливи. Ќе го носат во Загреб на судење. Семето да ти се сотре, црвено ѓубре. Треба на камени мост, на кол да те набијат. Како оној вашиот Карпош, а не да ти судат во убавиот Загреб. Куче едно црвено. Да имаше 2 грама мозок. Како секој писмен човек во оваа наша краљевина. Чато, утре да донесеш пудра од женати и да му ги напудриш сите модрици и подливи. Ќе го носат во Загреб на судење. Семето да ти се сотре, црвено ѓубре. Треба на камени мост, на кол да те набијат. Како оној вашиот Карпош, а не да ти судат во убавиот Загреб. Куче едно црвено. Да имаше 2 грама мозок. Како секој писмен човек во оваа наша краљевина. Сега и тој ќе си беше писар, а не вака. Види го. Види го. Виси на Ченгелов како некое неухранjeno гуде. По теророт во станицата, агентот Мио се погрижи за наше јавно понижување. Јас и Галогажа бевме доведени пред железничката станица. Со пранги на рацете и нозете, боси на калдрмата. Под силна вооружена стража чекоревме кон влезот. Додека жандармите ги тепаа нашите роднини и пријатели кои дојдоа да не видат. Потоа дојде и тој ден. Нашето судење во Загреб. Gospodine tužioče Markoviću, molim, obrazložite optužnicu. Uvaženi sudija, hvala vam na reči.
Kao što je opšto poznato, već 5. godinu za redom je na snazi obznana njegovog kraljevskog visočanstva o zabrani rada opasne komunističke partije i njenog učešća na izborima. Nažalost, ta mudra odluka najčešće se ne poštuje u svim Banovinama. Tako i u našoj najjužnijoj Banovini, to je Vardarska Banovina. Posebno u gradovima Skoplju, Kumanovu i Velesu. Kako je naša istraga nepobitno dokazala, u ovim gradovima već duže vremena je pripremana zavera za nasilno rušenje poretka, ubistvo bana i dizanje nasilnih nemira po primjeru onih iz Rusije. Zatvoreniot Kosta Soleviki, Grnčar od Veles. Po 42 dena ispitovanje ništo ne priznava. Ama isto taka i ništo ne odrekува. Isto tako, ovo dva gospodina, Kosta Solević-Racin iz Velesa i njegov drug Stevan Galogaža, štampar i književnik iz Zagreba, jedni su od glavnih organizatora tih antidržavnih delovanja. Naime, od Koste Solevića imamo priznanje da je on lično odgovoran za kršenje kraljevske obznane i zabrane komunističkih aktivnosti kao potpaljivač naroda i neprijatelj države i poretka. Ali on i posle prijateljskih ubeđivanja i razgovora koji su vođeni sa njim sa naše strane u policiji, ne prihvata da je imao saradnike i tvrdi da je sve što je radio činio sam. Što je vrlo sumnjivo i čudno kada se vidi zamah koji su uzeli ovi zaverenici protiv poretka u Vardarskoj Banovini. On duže vremena već rovari u gimnazijskim, studentskim i sindikalnim organizacijama u Velesu, Beogradu i Skoplju. Na prašanje to, da li ima vrska so biltenot Iskra, zapljenet vo Tetovo, toj samo se nasmevnuva. Izdata su 2 broja nekakvih petparačkih komunističkih novina pod imenom Iskra, u kojima se poziva na buntove, ocrnjuje se kralj i štampaju se lažni izveštaji o tobož dobrom životu i razvoju SSSR-a, a napada se najnaprednija država u Evropi, Nemački Treći rajh. Dokazano je da je izvesni Grnčar Solević od ranije poznat policiji, da je upravo on glavni urednik i distributer ovih petparačkih novina i ovog neprijateljskog pisanja. Na prašanje to, da li je povrzan so licata Stefan Arsik i Stevan Galogaža, koji se vokilijata broj 2 i se komunisti, toj molči. A kao što je poznato, zajedno sa svojim drugom Stevanom Galogažom publikuje i lične svoje sramotne pesme i priče u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Zna se da su povezani sa Moskvom i da se bave ilegalnim švercom duvana za SSSR. Pod njihovim ucenama i uticajem zavoženi su mladi ljudi, gimnazijalci i studenti, da im se priključe u mržnji prema našoj otadžbini.
njihovim đavoljim metodama. Priznaj deka ti si glaven nosite ovije buntovini za ova Banovina i da završime работа. Ние ве знаеме сите. Само ете. Ред е тоа да го чуеме од твоја уста дека ти си организаторот и дека си навлекол уште стотици други луѓе без тие да се свесни во каква белја ќе ги навлечеш со тој твој проклет комунизам. Isto tako se zna da ilegalno organizuju studente i omladinu da putuju za Madrid da bi napadali generala Franka, koji je naš dokazani kraljevski prijatelj. Da se opevava anarhija, što ovakvi kao ovi ovde rade, u zemlji flamenka i gitare. Gospodine sudija, to je užas. A ono što je najstrašnije, ovi ovde učestvuju i u sabotaži jugoslovenskih železnica. Stavljanje soli u rezervoare policijskih i vojnih kamiona u Velesu. A ima i vrlo ozbiljnih indicija, poštovani sudio, da je stavljen ricinus u čaj u garnizonu u Velesu, nakon čega je bila ogromna, poštovani sudija, epidemija dijareje među svim kraljevskim oficirima i podoficirima. Mir! Ovo je posljednja opomena prisutnjima. Ubuduće ću isprazniti sudnicu. Vama, gospodine tužioče, hvala. Hvala vama, uvaženi sudio. A vi, gospodine Stevo, imate li šta da kažete na ovu optužnicu gospodina Markovića? Gluposti suče. Sve su ovo teške gluposti. I ovo suđenje, i ova optužnica, i ovi smiješni dokazi. Zar ne shvaćate da je ovo jedna provala? Kao bi se sakrio strah vlasti od nas, običnih napaćenih građana ove uklete zemlje. Da je ovo cirkus kojim se prikriva da je čitava vlast u ovoj šupljivoj kraljevini na staklenim nogama. I da traže po svaku cijenu krivac za nešto što nitko nije učinio. Nemam što drugo dodati. Mir, gospod. Upozoravam vas da će vam se sa ovim uvredama suda povećati kazna, gospodine Stevo. Jasno? Kosta Soleviću, imate vi nešto posebno da kažete ovom sudu? Da se plukne gadot Valkan, da se otvori ustata, da se iskopa točite. I noke oslepen od stihijata na zeleni od ja. Na kogo bre ti gnido jedna komunjarska? Če mi pušaš vice i grklavike vadiš, pizda ti materina! Ne 40. Ušte 140 denovike visiš ovde na Čengelot. I togaš smislovaj novi stihovi. Kuće jedno crveno. Čato, frli mu kofa voda. Se o nesvesti. Kosta! Kosta, imate li nešto da kažete pred sudom? Slabo slušam na desnotu u osudio.
Се мачам за да чујам. Од тепањето во затворот ми е. Ме удираа по ушите, ми ставаа сол во устата. По телото и по табаните ме маваа со биволски камшик. Ме вртеа со главата надолу да ми тече крв од ушите и од носот. Бараа од мене да признаам некакви глупости. Навистина глупости. За 6 месеци, колку што бев во затворот нелегално, изедов кјотек 42 пати. Тоа ви го кажувам вам, затоа што ако сте некој фактор во ова друштво, да го спречите сето ова желатење што им се случува на луѓето. На другите луѓе да не им се случува тоа мене што ми го правеше джелатот и агентот Мио. Обвиненијата на господин Марковиќ се смешни. Сите во оваа просторија знаеме дека часот на револуцијата само што не чукна. А за тоа каква поезија пишувам, не одговарам ни пред еден суд, ни во едно време, ни на едно место. Поезијата е мојата душа. И тоа никој никогаш нема да може да ми го одземе. Можете да ме затворите уште 6 месеци и пак да ми ги искорнете ноктите на нозете. Болката ќе ја издржиме, судио. Но кога ќе дојде судниот час за джелатите, тогаш ќе се радуваме. Ќе се радуваме на слободата, на мирисот на дуњите, на народните песни, а злосторствата со која убива вашата тиранија ќе ги закопаме во една најдлабока јама и ќе ги заборавиме за секогаш. Ни една жена, ни еден човек, ни едно дете на овој свет не треба да биде тепано никогаш. Сите се раѓаме исти, господине судио. Голи и со плач. Мир, господо! Да се чуемо. Господине тужиоче, кој е ваш захтев суду за ову двојицу? Po mom mišljenju, za ovakve opasne avanturiste najbolja je smrtna kazna. Ali pošto je naš zakon veoma human, nažalost, onda tražim za obojicu doživotnu robiju. Po svim osnovama optužnice za kršenje kraljevske obznane. Pa gluposti, časni sude, to su čiste gluposti. Niti će poezija, niti će država izgubiti nešto ako ovakvi kao ovi ovde nestanu sa lica zemlje zauvek. Sramota! Na smrt osuditi 2 čoveka što se bave literaturom bez jednog dokaza. Idemo na apelacioni sud u Skoplju. Ovo je sramota za bilo koji sud našoj planeti. Sramota! Mir, gospodo! Da se čujemo. Gospodo Stevane Galogaža iz Zagreba i Kosta Soleviću iz Veresa. Slušajte pažljivo da ne ponavljam. Budući da ste priznali greške i krivicu, ja vas osuđujem na 4 godine vaspitne robije. Kaznu ćete služiti odmah u Sremskoj Mitrovici. Suđenje je završeno. No pasaran!